Znaš šta je Hrvatska vojska? Kad ti Francetić 30.3. kreće iz Sarajeva sa 1500 ljudi prema Drini, u roku 10 dana dolazi do Drine. Oni Boban se kod Sokoca razilaze. Neki romantični kažu 5000 Dangićevih četnika ostaje po Romaniji i tako dalje. Razbija ih gdje stigne. Prva jedna četa prve proleterske partizanske mu pruža otpor, partizani polomiše noge bježeći pred njim. Taj vojnički genije, taj genije u svakom pogledu 10. travnja dolazi na Drinu. A treba voditi računa da je 2 mjeseca prije toga u hotelu Kristal u Opatiji održan sastanak predstavnika Njemačke, Talijanske i Hrvatske vojske da se cijela Bosna i Hercegovina reokupira jer Hrvatska nema snage držati to, nego u Bosni treba napraviti vojnu krajinu. Francetić i Vrančić je svjestan šta je jedna vojna krajina Hrvatskoj donijela uz pomoć doktora Andrija Artukovića koji spriječava Talijane ući u Sarajevo. Francetić polazi sam, razbija Srbe, više četnike nego partizane. Tih dana Velebit i Lola Ribar prate Broza u pokušaju osvajanja kasabe Rogatica. Znači, Francetić ostavio 20-ak ustaša da brane kasabu Rogatica i 3 dana su se oko nje lomili partizani i nisu je uspjeli osvojiti.